посерьезно могут заняться привлечением туристического потока в области. Объекты в основном по тем правилам возрождения исторических памятников, они практически подготовлены, и работа там ведутся, и они будут вестись во всем регионе. Есть интересные идеи, подходы, мы как раз так же скажем. Но туристический поток растет, уже растет. День, когда мы отмечаем День ислама в Болгорах, 199 тысяч человек за 13 год посетило. А Свияжск — 108. Людям отдыхающим что нужно в наше время? Хлеб на столе у всех есть. Аллах шукр, слава Богу, на самом деле. Поехал человек отдыхать, пусть любуется. Пусть любуется. Albatta Bulgarda bugün binde infrastruktura buldurula, bar yaqtan turistlar için bütün mümkünlikler tudurula. Hem şuna göre de hiç şeksiz Müslümanlardan da kirge tiyiş, bütün dünyadan da Müslümanlar kirge tiyiş. Çünkü Bulgar her halde Rusya territoriyasında İslam dininin taralgan ilk burunlu tübeklerinin birisi. Biz indi birinci şirattan Derbent tübetemiz. Dürüst Derbent'ta gariplerine görüngen, emine bizim ata babalarımız, onlar birincilerden bulup debetirgen mümkün Rusya territoriyasında İslam dinini kabul etkenler. Hem Bulgar bu işin simvolu bulup dura. Hem bütün dünyadan biri de elbette turistler kirge tiyiş. Hem şundan da mine dünya şetiden kelgen konaklarının servisinde dalıp barabız Müslümanlar olar, bahsede şapkatıp karıyorlar. Çünkü onlar için de büyük mühim. Rusya hakkında, Tatarstan hakkında imidж формалаштыру için ne olsa Bulgar faktörü büyük mühim faktör. Rusya'da Bulgar'da bir gündaş kurasın mı? Rusya'da Bulgar'a gündaş bulurluk Dünya Kafkas var indi elbette Derbent. Ta 40 sahabalar haberi var. Bugünkü günde onu da bir özek bularak көтәргә тырышалар, әмма ләкин зур ил өчен ике объектның булуы нидә булса зур конкуренция булмас дип уйлыйм. Тафига бай әйтегез әле, менә бүгенге көндә Булгарда мөселман туристларны җәлеп итер өчен тагын нәрсәләр эшләргә кирәк? Нинди чаралар күрергә кирәк? Ну, беренче чиратта, әлбәттә, инфраструктура булдыру мөһим, чөнки без бит инде Bulgarны булганча саклап калу турында сүз алып барабыз, чөнки без инде аны ЮНЕСКО исемлегенә дә кертсәк, Булгар территориясында нинди булса да яңа новоделлар төзү һич тә дөрес булмас иде. Бүгенге көндә туристлар өчен юллар, аларга тукталу өчен кунакханәләр, һәм инде әлбәттә тиешле дәрәҗәдә профессионал аларга аңлату өчен мөмкинлекләр тудырылса, калганы бар дип уйлыйм мин объектлар.